Ek is Ricardo Peach, die hoof van die Vrystaat Kunstefees. En Bloemfontein staan reg om julle te verwelkom in Oktober. En as jy nog nie in die Vrystaat in die lente ervaar het nie, is jy in vir 'n ding. Ons derde legende is Tyrone Robertson. En as jy nie daai naam ken nie, kom ons gebruik die naam wat hy al vanaf 1971 soos 'n tweede vel dra. Ons derde legende is die perfekte vermenging van talent, energie en glitter. Terry Fortune. My naam is Basil Apollos en ek werk bykans 40 jaar as akteur, skrywer en regisseur. En hierdie is my goeie vriend en kyk na Fiesta legende Terry Fortune. Terry Fortune is gebore Tyrone Basil Robertson op 12 Januarie 1949 in Norfolkstraat, Harfield Village. Op hoërskool sluit hy aan by die Eon Groep as 'n koorsanger. Hier werk hy saam met die legendariese May Abramse, Vera Gau en Ronnie Tace. Na matriek gaan hy na die Universiteit van Wes-Kaapland, maar dit is van korte duur. Van nog korter duur werk hy as 'n behuisingsbeampte by die Stadsraad in Kaapstad. Totaal verveeld met studies en die lewe gooi hy tou op. Hy weet, die wêreld daar buite is baie meer opwindend. Hy en sy Iwika Chomi, Morris Mushlala, droom al lank van 'n ryloop deur die hele wêreld. Sak en pak is hulle toe na Johannesburg. Hulle boek toe in by die Bosman Hotel. Hulle kry te werk daar in kroeg. Een oggend terwyl hy die mense bedien, hoor 'n gas by die hotel Terry Neri 'n song. En hy stel toe voor, hoekom neem jy nie deel aan 'n talentkompetisie wat hier in die hotel gehou word nie? Wel, soos ons vir Terry ken, wil hy heeltemal anders as die ander kompeteerders lyk en voel, en hy is toe op pad na Chinatown in Fortsburg. Daar kry hy vir hom 'n rok, 'n paar stilettos en 'n pruik. En daai aand stap hy op die verhoog en hy wen die kompetisie met Miriam Makeba se Retreat Song. Terry sê self, daai Retreat Song was sy plane ticket vir die res van sy lewe. Maar ons moet onthou, hy wou die wêreld sien, so Londen wink. En hy het skaars in Londen aangekom en hy speel by die beste clubs op die West End. Sy serious highlights, en is serious, want ek dink daar is 'n man wat ooit besluit het, en veral 'n swart man wat besluit het, in die middel van politieke onenigheid om in 'n rok te klim om werk toe te gaan nie. En dit was 'n werk, dit was nie 'n lewenstyl of enige iets nie. Hy moes die rent betaal. Sy ernstige highlights was om vir Namibië en Mozambique sy independence celebrations te sing. Die smash hit musical District 6, the musical. 12 jaar gelede het hy 'n Vrede Cup gewen vir Songbook. Vir Remembering the Lux kry hy 'n Vrede Cup nominasie. By Artscape word sy lewe herdenk in produksies soos Legends en Ab Fab Drag. By Grand West doen hy 'n roerende huldeblyk aan sy oorlede vriende Zane Adams en Tally Peterson. Op 68 jaar oud tree hy op by die Cape Town Jazz International Festival en die gehore wou hom nie laat gaan nie. Ladies and gentlemen, the one and only Terry Fortune. Thank you, Basil, my friend, and thank you, Fiesta. I'd like to embrace this award on behalf of so many artists and performers who were not as blessed to live as long as I have. I want to thank you, and especially my friend Basil.
when I listen to what you say, I keep thinking, I wonder who he's talking about. This is an amazing story. Thank you, Fiesta, and thank you out there. From me, with love. Thank you, Terry. But for 1 minute, I would like you to look over to the screen. Terry Fortune, baie geluk met jou toekenning. Ek kan nie aan 'n beter mens dink wat dit meer verdien as jy nie. Geluk, baie lief vir jou. Terry Fortune, I remember visiting you in London in the 70s, and you told me about this British TV show called This Is Your Life, and you'd say, one day I'm going to be on a show like that and they're going to bring in my friends to surprise me. Well, here we are 4 decades later celebrating your life. Your talents are many, but amongst your greatest gifts are your warmth, your honesty, and your generosity. I don't know how you manage it with your many friends, but you've been there for all the important occasions in my life. Not an important moment passed without your effervescent presence. So just know that today we are all there with you, wishing you well, raising a glass and saying, congratulations, Terry Fortune. You are infuriatingly idiosyncratic, but you've always known exactly who you are and where you're headed. This is your life.